Kohereza ikaze mwebwe mudukurikirana aho muherereye hose, abaherereye mu Rwanda, abaherereye mu Burundi, Uganda, Tanzania, abari muri diaspora, abari muri Amerika, abari za Canada, abari mu Bwongereza, mwese tubahaye ikaze. Iyi niyo page rero ikomeye ku kijyanye na transfer hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho transfer zacu noneho tugiye kuzinonosora uyu munsi. Muzi ko tumaze iminsi dukora ama transfer agiye atandukanye, ariko rimwe na rimwe nditwibanda cyane ku mazina kuko tutezi ko kamaze kumenya transfer ziri confirm. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho transfer ziri confirm mu equipe ya APR, tuze kubabwira bamwe mu bakinyi bagiye gusezererwa mu equipe ya APR, ndetse turaza no kunyarukira mu karere ka Nyanza aho tuza kugira mu mwiherero w'ikipe ya Rayon Sport, dore ko Skol yemeye ko yatanga akayoka amafaranga kugira ngo bubake Rayon Sport ikomeye. Reka duhere rero kuri uyu musore wiyandikiye ati "Oh for my God and my country", ati yishimiye kabisa kuba ari representing w'ubutaka bwa my homeland. Urumva rero ni umusore kabisa. Uyu musore ni umusore w'ibigango, ni umusore ushoboye kandi ushobotse, akinira ikipe yo mu gihugu cy'Ubugande. Uyu musore bakaba bamwita Ashraf Mugume, akazina bakunda kumwita Fadija. Uyu ni umusore w'umuhanga, ni umusore ukomeye, ni umusore uri gushakishwa n'imwe mu makipe akomeye hano mu Rwanda. Iyo kipe nta yindi ni Rayon Sport. Reka nza tunyarukire rero kuri transferi yihuse y'ikipe ya APR. Ndagenda noneho nkubita mbangura. Uyu bamwita reka mpere akina muri Vipers. Ni umusore w'umuhanga, yagiye avugwa mu makipe agiye atandukanye no mu Rwanda muri sezirangiye, ariko baza gupfa ku kintu kijyanye n'ubushobozi. Ni umusore ufite ibitego byinshi mu gihugu cya Uganda muri Vipers. Ni umusore wahawe igihembo cy'umukinnyi witwaye neza muri Uganda. Yagiye avugwaho kakenewe kuza, ariko birangira atagize atamanutse ngaze i Kigali. Ni umusore ufite metero 1 na santimetero 80. Ni umusore w'umustriker, umwataka, imbere y'izamu niho yiturira ibitega akavunderezamo. Uyu musore rero avugwa ko afitanye ibiganiro n'ikipe ya APR. Yavukiye mu gace bita Entebbe mu gihugu cy'Ubugande, bamwita Milton Kalisa. Milton Kalisa muribuka ko mbere yuko Rayon Sport izana uwo bita Charles Bare, bakazana ba Tadeo Luanga, abo bose APR kazana Tadeo Luanga, ayo makipe yose uyu bita Milton Kalisa bagiye bamuvugamo, ariko birangira ataje muri aya makipe. Rero ni umukinnyi ukina muri Vipers, ni umukinnyi w'umuhanga. Amakuru ahari akaba agiye kuba yakwerekeza muri iyi kipe, dore ko yakinye na Uganda African. Urumva rero ni umusore w'umuhanga kandi ushoboye, ubanza mu ikipe y'igihugu mu gihugu cy'Ubugande. Bisobanuye ko APR ishaka kubaka ikipe ikomeye. Tukiri hano, reka mbabwire ko ikipe ya APR mu kugura abakinyi ibagura bitewe n'ubushobozi ndetse n'ubuhanga, dore ko ifite scouting team ikora. Ibyo byo ndabihamya. Rero ntibibatungure ko nge nshobora kwemeza ku kigero cya 45% ko APR yatwaye kino gikombe cya 2023 2024 n'ubundi yatwara kino gikombe. Ibyo bikaza guhereza imbaraga zikomeye ikipe ya Rayon Sport, ikipe y'ibikombe, ihatanira ibikombe, nayo kuja ku isoko ikarokirita abakinyi bazima, apana kugenda ikarokirita imvube. Nimvuga imvube, Rayon Sport yajemo imfube, singeho bivuze gusa, abanyamakuru benshi barayibivuga, ndetse na Muhire Keve yavuze ko imfube ziri muri Rayon Sport. Rero bakakwiye kugenda bagafata amafaranga bakaja kureba umukinnyi kugira ngo bohererezwe video, kuko video icuruza umukinnyi ariko igahombye ikipe.
Ibyo rero nibyo bikunda kuba hano muri shampiyona y'iwacu mu Rwanda, ugasanga nta buryohe bwa shampiyona isoje abafana ari 3-4 ku kibuga, bitewe nuko twamenye amakipe ahatanira kumanuka, ahatanira kuzamuka mbere. Ubundi twakabaye tugera ku mukino wa nyuma barutanwa inota rimwe, ari ngo mu Bwongereza usanga Arsenal na Man City na amakipe agihatana, imwe itsikira indi yijya imbere. Ubundi nuko nguko shampiyona yacu yakagize ute yakabaye igenda. Uwo rero akaba ari Milton Kalisa uri kuvugwa mu ikipe ya APR. Sibyo gusa kandi hari n'undi musore ukina n'ubundi mu gihugu cy'abaturanyi cy'Ubugande, ku mubano mwiza u Rwanda rufitanye n'Ubugande, ku mubano mwiza inzego za gisirikare zifitanye n'igihugu cy'Ubugande, aya matransfer arashoboka cyane. APR ni ikipe y'ingabo, urumva rero kugenda ikarukirita abakinyi yamanje kubaza abajenerali bakomeye mu Buganda ati muturangire umukinyi muzima hano, ni ibintu byoroshe. APR rero ikaba igiye kuzana undi musore wavutse mu 1995, nibwo uyu musore yabonye izuba. Ni umusore w'umudefenseur, ngo nta baro n'imwe mucaho, abataka mu amakipe agura za Rayon Sport muzana abataka b'ibisore bakozemo n'utuntu twa gym baterura, nibo bashobora guca kuri uyu musore, nta bandi bashobora kunyura kuri uyu musore. N'umusore w'umuhanga rero, nawe akinira ikipe yo mu gihugu cy'Ubugande. Mbega transfer kinteye ubwoba, iyi transfer ije muri nyamukandagira, noneho kigiye gukandagira amakipe yose igahonyora. N'umusore w'umuhanga, umusore ushoboye kandi ushobotse, umusore utanyurwaho n'uwabonye wese, umusore w'imyaka 28 y'amavuko, bamwita akinira ikipe yo mu gihugu cy'Ubugande mu cyiciro cya mbere. Uyu musore bamwita Santamu Sirage. Uyu Sirage rero Santamu, uyu musore w'umudefenseri agiye kwerekeza mu ikipe ya APR. Uve kubindaho ewana agiye kwerekezayo, amani ishobora byose. APR iranzi bayakasa mutwi bayakasongo yihwa. Mbega APR muri rokirito miri gukora none aha nta byikosa. APR yo ifite ubushobozi bwo kugura abanyamahanga, umunyamahanga wese shaka APR yamumanura, ariko ntagiragira ku rwego rwa za Simba na za Yanga zisinyisha umukinyi wa miliyoni y'idolari. Aho APR ho ntagira hagera, ariko hano mu Rwanda twemera ko umukinyi wese mwiza APR ari ifite ubushobozi bwo kumugura, hagakurikiraho Polisi, hakaza gukurikiraho Rayon Sport. Kayo niyo makipe atatu navuga ko afite amafaranga hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka nzero tunyarukire ku bakinyi ikipe ya APR igiye kuba yanyuzamo umweyo. N'abakinyi benshi, ariko kuri uyu munsi turababwira abakinyi bagera kuri 4, ejo tubabikire 4 kugeza abakinyi bose basohotse mu ikipe ya APR. Umukinyi wa mbere ugiye gusohoka nuwo bita Tadeo Luanga kabisa, akaba agiye gusohoka muri iyi kipe yisubirira iwabo, bamubwira ati warakoze cyane kubw'akazi gakomeye wakoze, ariko ntago uri ku rwego rwo gukinira APR. Undi mukinyi APR igiye gusezerera w'umunyamahanga ni umukinyi wahuye n'imvune, ndetse na APR yaramusezereye ari kibigira ibanga,
ndaza kumubabwira ku musozo w'iki kiganiro. Rayon Sport i Nyanza, mbere yuko nyigeraho sigaje umunota umwe ngo nsoze kino kiganiro. Mbere yuko ngera kuri Rayon Sport reka mabwire yuko bita Gwabuhihi Placide agiye gusohoka, wo bita Ifi n'Ingoko Yannick, Bizimana Yannick agiye gusohoka muri APR, umwe utazamusiga. Wo bita Ruboneka Prince wakaba agiye gusohoka nk'ikipe ya APR. Urumva rero APR ifite gahunda yo kwirukana, yo kunyuzamo umwe. Tunyarukiye rero mu karere ka Nyanza, perezida wa Yesu Jean Fideli na bamwe mu bahagarariye amafani club batangiye ibiganiro, umwiherero, ariko uruganda rwa Skol rwemera ko rugiye gufasha Rayon Sport mu mushinga wo kongeramo imbaraga, kandi ko yibutsa ko bagomba gukomeza kunywa inzoga za Skol. Natwe tubibutsa gukanda subscribe.